umthandaza kulo uNkulunkulu wakho omthembayo umbonayo umbone ukuthi ucifisa uma uthi akacifiso umbone ukuthi uyakhohlela uma uthi akakhohlela umbone uyaphiswa uma uthi kodwa nayo into engiyishoyo. But this is what I say. Ufuna ukuthi ungene esidweni uqonda kahle ukuthi wenzani. Omunye ngaze ahlala ethi angeni mina. Angikusabisi nje sekuthi akakusabisi lo muntu. iBhayibheli lithi umuntu nje noNkulunkulu and God phakathi komuntu noNkulunkulu kuba ngumuntu Kristu Jesu thina sikonile baba awusikonile so kuba nje thina sonile uNkulunkulu uNkulunkulu ayibona umuntu nje ubona isono. When he looks at us he sees sinners. Neza bazana lisethi iBhayibheli umunye umlamuleli futhi umuntu mayiyela uNkulunkulu kuyaliwa because then ukuthi uyalamula uJesu lithi umunye umlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu umuntu uKristu Jesu. So lelo ukuthi baze bechaza kahle bethi umuntu kushuthi ilo Jesu owehla wazozalwa enyameni waba umuntu wayezohlawulela icala phakathi kaNkulunkulu nomuntu ukuze umuntu akwazi ukuxhumana noNkulunkulu uxhumana ngoJesu. Communicate with God is through. So manje suka lo muntu ophansi nendawo wathi uyena wena akwazi ukuyena. Jesus, you cannot go to God.